Kat kung isuro ka tayo about the renewing of the mind in Christ. Iti panagbaliw ti panunot tayo. Kapan panunutan tayo, babaan ken ni Jesus Christ. Iti pangkitaan tayo dyan, ket Romans chapter 12, verse 1 and 2. The Bible is susuro na ti renewing of the mind. Asa kada kayo tinaybi, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito'y NLT, the verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Dito makita tayo, dali ko na nga matransform kayo kuma into a new person by changing the way you think. Dahil panagpanpanunot. Tano ag-change, yung mind tayo, ide tayo nga maamuan, masursuro, noan niya, iti will of God. Noan niya di talaga nga perfect will of God, kan makayayo kanya na. Amen? So, dito tayo makita nga we need renewing of the mind. Kailangan nga ma-renew tayo. We are now a Christian, born again. Nung na-receive yun ni Jesus, baling kayo nga Christian, born again. But, hana nga kayat ka sa wanday nga na-renew ti mind you. Ti panunot tayo. Still, nga mapapan tayo dito'y process iti renewing as a born-again believer. Tanuhan nga marinyo ti mind tayo, adu dagi ma-miss tayo nga plan of God, purpose of God, iti biyag tayo, adu dagi nga lifestyle tayo, nga han nga makayayo kini Apo Diyos. Adu dagi nga ibibiyag tayo, nga haan nga in line the perfect will of God. Isu nga kailangan nga ti maysa nga desirean tayo, nung maysa tayo nga Christian, maysa tayo nga born again, mapan tayo dito'y panakarinyo di panunot. Kita nyo the importance of renewing of the mind. No apa yung importante unay ti renewing of the mind, ket haan nga amin nga panunot tayo is from God. Or haan nga amin nga sumsumrek ijay kapan panunutan tayo is from the Lord. And you need to understand nga ti tartargitan ni Satan is your mind. No kayat na nga disiban sika, kayat na nga destroyan ti biyag mo, ti atake na is your mind. So, kailangan nga marinyong, dahita nga panunot, tapno saan nga nalaka, nga ataken ti devil. Ket no ma-attack ti devil, ti mind ti tao, ijay na nga ma-destroy. So, very important the renewing of the mind, tapno, dadya mind mo, kahit saan nga basta at atakan ti enemy. So, ipakita ka na kayo diyan, nga, iti enemy at atakan na di mind ti tao. Our mind must be renewed. Acts chapter 5, verse 3 and 4. Kita nyo tinatak, ni Satan kada Ananias kaya na sa pairang, ket jay panunot da.
Day puso da. Mabantayo dyan. Verse 3. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan, kita nyo as Satan, has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land. Verse 4. Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think? What made you think of doing such a thing? Sino tilang aramid wano, sino tilang ited? Itikas lang nga kapan panunutam. Tapno aramidam tikas lang nga banag. You have not lied just to human beings, but to God. Oh, iti verse 3, sino tinang ited ijay kapan panunutan na? Satan. Naglawag ijay, verse 3, apay nga inpalubos mo, nga punuan ni Satanas ti pusom, tapno agulbod ka ti Holy Ghost. So ni Satan tinang ited. Question iti verse 4, kunan ay, what made you think of doing such a thing? Sino tinang ited ti kapan panunutan nga kasaking ka? So nalawag na tilawag. Ti nang ited ti kasi kapan panunutan. And then, edi pinmasok na dyan nga mindset, kapan panunutan kada Ananias kena Sapphira, in move na da dyan action da. Inaksyonan da dyan mindset kay inkabil ni Satan. So sometimes in our action, naggapu da dyan mind. Ket no, da dyan mindset nga da dyan, ket naggapu ka ni Satan, apiktara na dyan action mo. Iso nga, very important renewing. Amen, because iti kapan panunutan tayo, no, anya ti pumasok iti mind tayo, it will affect your action. And Satan is attacking our mind every day. So we need to be renewed. Amen. Another thing na kitaan tayo, when the devil is attacking our mind, is Matthew chapter 16, verse 21 to 23. From the time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, and on the third day be raised to life. So makita yun dyan, ibagbagan ni Jesus, mapanag i Jerusalem, and then mataya ki dyan, but in the third day, kaya't agong arak manen. So, adan ni Peter dyan agdundangag. And then ni Peter, in verse 22, Peter took him aside and began to rebuke him. Naglaing ni Peter niya. Ni Peter, medyo in-pleasing na basit ni Jesus. Agasom na dyan ni Jesus pa iti apan na iya dayo basit. And then na-rebuke na pa lang ni Jesus. Ako na nga mangyari keng kanita. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Ang mangyari keng kanito So makita yun na dyan because ni Peter concerned kay ni Jesus. Ay ito na ni Jesus. Sana nga kaya't nga natin mangyari kay ni Jesus nga mali. And that's the reason nga naka-operate ni Satan in his mind at the time. Nalinlang na ni Peter dyan. Because amo ni Satan nga ay ayatan ni Pedro, ni Jesus, concern ni Peter iti bagi ni Kristo. Ana kayat nga maag-suffer, ana kayat nga maparigat. So, unahan nga mangyari keng kadito, Lord. Pero, ni Jesus, nga amuna ti panunot ti tao.
Verse 23, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." Makita nyo dyan, kinlas out ni Jesus na di demonyo kini Peter nga go-work at the time. Hangan ni Peter nga talaga ti demonyo. But adya go-work iti mind na nga mga ibagbagang hanga mangyari kin kadayta, amo ni Jesus, that's not from the Father, that's from the devil. Isu nga kinas out na daday nga demonyo. Remember ni Peter at the time, he is not a demon possessed. Haan nga demon possessed ni Peter, ijay. But in his mind, ada ti mindset nga pinmasok kanya na nga amo ni Jesus nga from the devil. Isunga ko na "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me." Yaday ko na iday. Sikaket stumbling block. Sikaket trap ka kanya. Iday NLD. You are a dangerous trap to me. Apa yung baga ng stumbling block ni Satan? Ulinak man ang hangan ni Peter na yan, ha? Dahil lang ikabil ni panunot ni Peter. Di kasasauna. You do not have in mind the concerns of God. Idi panunot mo, Satanas, amo panunutan, jay may papan kini Apo Diyos. Haan nga di pagayatan di Diyos ti panunutom, but merely human concerns. Kitaan nyo ka din ni Satan, dito'y ko nga naadal, nga ni Satan, concern isuna, iti physical realm. Concern isuna, iti needs, ti tao di physical realm. Or physical needs. So dito'y nga madisdisib na itiadu nga tatao. Kitaan nyo ka dito concern ni Peter, concern ka ni Jesus, sana nga kayat nga matay ni Jesus, sana nga kayat nga ni Jesus ag-suffer. Because of that kakapanpanunutan, kung ano nga mangyari king karita, iday mat nga kinas out ni Jesus. Because ni Jesus amuna ti may papan ti Diyos, wano pagayatan ti Diyos, nga amo ni Jesus, nga pagayatan ti Diyos, nga isuna kat may crucify. Nga matay isuna ijay cross, amo na dajay, that's the plan of God for Him. Ngam kunan ni Peter at the time, hanga mangyari kin karita, tati concern ni Peter, his body, the body of Christ. Dajay bagina, dajay physical. So makita yo, nga, ijay nga na-attack ni Peter. So, nakapasok ko dyan may na, ladya ka ban panunutan, minaysaan ni Satan. Haan nga na di man po si sangag sala-sala di, nga Peter nga bulan-bulanan, ha? Di ko nam limpyo. But saan mo nga mo, nga ijay gayam nga kaban panunutan na, that is from the devil. So, sometimes, tandaan nyo ni Peter in the first didamo, sino ti panagkunayo, kunan ni Jesus, before this, kunan na you are the Christ. Haan nga tao tilang i-reveal ken ka dita, in-reveal ken ka ni Amak sa dilangit. But after that, kinas out dan. Ngam didamo, ti revelation na is from the Lord. But, idagtultuloy ti biyag na, the giant in mind, the panunot na dito is from the devil. So, haan nga guarantee, nga kaputa indalan na ka din na minsan ka ni Apo Diyos. Di ko na midaldalan na ka ni Apo Diyos, you need to be careful. Ano di time nga kasay, nga kaputa indalan ni Apo Diyos, tibiyag na tinamingsan, kunadan nga ni Apo Diyos amin, di mo may di panunot na. We need to be careful. Because Satan is attacking our mind. Anytime nga adagundaway na,
padasa na ti umatak. Ije mind ti tao, so we need to be renewed. We need to protect our mind. Don't accept the mind of the devil. So nga renewing of the mind is very, very important. Sa ijay nga umatak ni Satan. Kitaan nyo ka din maminsan, at the time nga kayat mo matay. Because of your problem, because of your negative situation. No, minsan kahit mo matay, and then minsan aksyonan pa di dyan, no, minsan isawang mo. Tinadumay na aksyonan na di ay. Ngam na di ba ngayon may di panunot na, naggapo ba kini Apo Diyos? No. Naggapo kini Satan, example ni Judas. Idi kinagidlan ni Diyos nga nang isaw-saw titinapay, kitkinan na di ay, pinmasok ni Jemay na, nga panaliputan ni Jesus, apan na ilako ijay papadi. And then, napan. Di inlako na dajay. After that, na konsensya, another mindset, nagsuicide. Amo tayo na that's not from God. Tandaan niyo, disciple ni Judas, nakakas out ti demons, idi damo. Tadin baon ni Jesus, nagidayang na disciple na to cast out demons, nakakas out. But, in the last part of his life, iso na tinagbalin nga victim. I'm sharing this, I'm teaching this because God wants you to be victorious in life. Iti laban dito'y is in our mind. Is in our soul. The battlefield is in our soul. Mind, will, and emotion. So we need to strengthen our soul. Not only our spirit, but our soul. Hallelujah. Denggan nyo nga nalaing dagitoy. Tada nagi alaw tayo. Kita nyo din alaw ni Judas. Nadya ka ban panunutan after that. Na konsensya. Agbababawi. Tikaaduan kada tayo. Tikaaduan nga result. Dadya mindset the devil nga inaksyonan tayo wano insawang tayo, maramdama, agbababawi tayo, makonkonsensya tayo. That's the effect. Mayat tala, da palang makonsensya ka, repent ka. Pero, nungay nawanan ti time mo. Adan na ilawanan. So nga, haan nga amin nga mind or thought, nga umay the mind tayo is from God. We need to distinguish, we need to discern. Amen. And another thing, no apay very important, it is renewing of the mind, it is Proverbs chapter 23, verse 7. Dingig tayo nga nalaing. Kasi nung uray born again ka, by grace, we are blessed already, but you're thinking, that di ka man panunutam, saan na nga mo nga He is blessed? Hana nga mo the mindset of Christ nga nabibindisyonan. That's the problem. Ijay nga ma-destroy the enemy pa lang ti life ti believer. Ada ba lang gundaway na ijay mind to disturb that believer's life? Iso nga, kailangan lagi ito Amen. Verse 7, For as he thinketh in his heart, so is he. Okay? Noon yan iban panunuto na, ijay puso na, kasjay iso na. NLT ko na da, they are always thinking about how much it cost. Eat and drink ko na da, they say, but they don't mean it. Kuna na, tano, anyan iban panunuto na ijay puso na, kasjay iso na. Now, i-remind tayo, no, niya di pumasok, i-remind tayo, it will affect your heart. Amen. Kat no, niya di ban panunutom, kasjay ka. Iso nga kailangan, ngagpanunot ka, ijay mayat, nga kinasi asinum.
So, kanayon tayo ng ibayog baga, kati panunutod tayo kinasiasino tayo ni Jesus. Hallelujah! Panunutam no sino ka ni Kristo, katadjay iti kailangan may saksak iti mind mo. Mapno ka kadagidjay nga kapan panunutan nga kasjay. Amen. Hallelujah! Isu nga dagidjay ti rason no apay nga very important ti renewing kasi no anyat panpanunutom midjay ka. It will affect your heart. It will control your heart. So now, so ijay talo nga dagidjay nga makita tayo, idi nga dadadjay kada Ananias kena sa Sapphira na apiktaran ti aksyon da. So anya gamin ti mind da, langsutan da ni Peter. Handa nga mo Holy Ghost. Tilang langsutan da dyan. Isu nga din nilangsutan da ni Peter. Ngayon dyan nilangsutan da ti Diyos. Pati nagapuan na da dyan nga langsut nga kapan panunutan da ni Peter is from the devil. So inaksyonan da dayay, isut na katayan da. You see? That's the cunningness ni Satan. Isu nga dagayay, padapalasan na da tayo dyan mind. So, kailangan nyo nga amuan who you are in Christ. Kanayon nyo panunutan da dyan kinasesino nyo. And then ni Peter mat ka da dyan, di pinmasok dyan may na dyan concern ni dyan flesh, o no dyan body, isumatin sawang na. Isu ano niya di mind mo, possible nga isawang mo, possible nga aksyonan, possible nga i-control natin heart mo, the life mo. So, we need to be renewed. Amen. So mga ano, dati umay di panunot yo, ang kayo nga dagos nga karisi-receive nga kwa, tingitingan nyo pa, discernan nyo, is this from the Lord? Is this the mindset of Christ? Is this the life of Christ? Kasi yo pa Okay, sakto, how to discern. Number 2, ipakita kay Dai, there are two mindsets that are operating in the minds of believer. Haan nga kaputa believer kakat, you have just only one thought, one of mind, thinking. Yan. Haan nga amin nga di thinking mo, kapan panunutam mo, ket may maysa. Ada ti duwa nga klase na diyay. But you need to choose what to apply. Kailangan piliam no niya ti apply mo. So Romans 8 verse 5 to 8. Verse 5. Those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires. Makita yun dyan? But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. To do what? No paidalang ka tilasag, jay mind mo, idalan ti flesh. No paidalang ka ti Holy Ghost, jay mind mo, idalan ti Holy Spirit. So do what di mang padas nga mangigay ti jay mind. The flesh in the Spirit. Verse 6. Pasak man dinilti. So letting your sinful nature control your mind, no i-allow mo the sinful nature o no flesh nga mang-control ti mind mo, kunana, it leads you to death. Ilid na ka kinipatay. Awang di mayat nga pangidalanan naging ka. But letting the Spirit control your mind leads you to life and peace. So, anya ti kahit mga mangidalan di biyag mo or di mind mo. Spirit or flesh? Spirit, of course. Verse 7. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's law, and it never will. The mind governed by the flesh, kahit nasa uwan, kahit kanayon nga kontra kini Apo Diyos, kabusor ni Apo Diyos.
it does not submit to God's law, nor can it do so. Ano nga kaya? So, kailangan the Spirit ti mangi guide, mang-control, ti mind tayo. Verse 8, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Dagiday kon control ti sinful nature, handa may ayo ti Dios. So now, kailangan nga rod, nga ti mang-control yung mind tayo is the Spirit. There are two kinds of mindset. Anya di mindset nga duwa? Mind of the flesh and mind of the Spirit. So even you are Christian, born again, under grace, still, nga agwork da ito'y nga duwa, nuhang ka nga careful. Di ba? Born again tayo, nadang ka na tayo di Holy Ghost, sagtatangs tayo. But, numamingsan ba lang? Okay, how to discern? Kasano daw ma-discern da jay, nagapuy ti flesh, ken nagapuy ti spirit, nga mindset. Okay, ito yan. Born again tayo, naawat tayo di Holy Ghost, but numamingsan, aglangsot tayo. Di ba? Ano diya, panaglangsot pa lang oray, sakdida mo, pwede may pastura ka, ado pa lang tilangsot ko. Ganalangan ka na gito'y, nga makititak nga talaga nga madikngaglangsot. Amen. Kaya day ma-erase, nga ma-erase, na day nga mindset in my mind. Amen. Now, kita nyo dinaglangsot na Ananias kena Sapphira, nagapuan na rin. Nagapukilisitan because it is impossible for God to lie. Hebrews 6 verse 18, it is impossible for God to lie. So it is impossible for Jesus to lie, it is impossible for the Holy Ghost to lie. Iso nga once ngayon may panunot mo nga agululbod, madiscern mo diya, that's not from the Lord, that is from the devil. Amen. Iso nga, kailangan rin yung diay. The Spirit that lives within me is the Spirit of truth. There is no lie in the Holy Ghost. There is no lie in God. Amen. Mabalayo day Hebrews 6 verse 18. So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Lying is from the devil. Amo tayo na John 8, verse 44, kuna ni Jesus kalagitay nga religious people, nga Pariseo and Saduceo, anak na kayo ni Amayo nga Satanas, nga ulbod manipod di damo awanti truth kanyana, because he is a liar. Amen? The devil the liar, it is impossible for God to lie. So amin nga umay jay kapanpanunutam. Nakayat mo tag ulbod, nag-ulbod ka. That is not from God. Iso nga nagigay ti marin-renew ka na tayo. Kat ay amo yun ikir na daday kamalasan sa buhay. Amen. Iso nga, naglaka yung ma-discern. Aming nga kapanpanunutan nga basol, that is from the devil. Aming nga kapanpanunutan nga lust of the flesh, pride of life, lust of the eyes, that is from the devil. Amin nga saan nga biyag ti Diyos, saan nga ugali ti Diyos, saan nga kapanpanunutan di ay. Iso nga ikararag yung nga makita yo no sino ti Diyos in Christ by His Spirit within you. Because the gidjay nga mindset the devil, the purpose of the devil, apang ikabkabil na ijay unag ti tao dijay is to destroy them. Because he came to steal, to kill, and destroy. That's the purpose of the devil. Isungahan nyo nga irasrasunan, nga pastor, aglangsot tayo mataas sa kabasit. Lagi na duman, di bagbag na ito trading post idi, kung nadaawan siguro tikas nga taon dito'y lubong pastor. Amin siguro nga tao kat aglangsutan, tapno agbiag.
Kasi mga talaga, I don't believe that. Imposible nga ibiyag mo the life of Christ ket saan ka nag-prosper. That is the deception of the devil nga kayat na disiban ti tao nga kayat nang ipakita nga nung hangkag langsot, hangkang agbiag. Pero ang agpaypay sudayay, it is impossible for God to lie. And then, dadyahan ngaglang-langsot nga Diyos, isot ikabaknangan, isot kalaingan. Oh Lord. Ilikat ko naglakad ay aglangsot. Minsan, no bing mo dumawat ti kwarta, awang kwarta. Yan, imbis nga ala. So, inadadal ko na, how come? Nga maaramid mila ito'y. Nga haan nga aglangsot. Ganang isurusuruan dakmat ni Lord, ada kwartak nga maapay pangipanam. Kasayan, hanan nga awang kwartak. Ada kwartak nga pangipanam. Ada kwartak nga mda ito pangusaran tayo. Oh. Lihang ka naglangsot. Amen. Kataduti kasi, kwarta man, awang kwartak. Igagsangit-sangit nga, agtulid idayan, kinaut mo lang, ayun, dito mo lang. At kayang kwarta mo kahit, kung ano-anan, ito naman minsan nga, awan nga talagang kwarta, magtulid-tulid man, sa ko na di ka, So, sikat din ang isuro kanya na iday, because of that lying spirit. So now, sursurwan tayo lata, I know nga nga nalalakad ito, but the Lord will help us. Amen. Amin nga daday nga sin, lust, pride, lying, that is not from God. That is of the devil. Amin mo taday, fruit of Christ's life, fruit of the Holy Spirit, ijay Galatians chapter 5:22 nga dayay, gana di verse 23, that is the fruit of the Spirit, and fruit of Christ's life, that is the mindsets of Christ. Amen. So, kitaan nyo mata, no peace, siyag na, agad, dahil nga mindset is from God. Patience, kindness, love, joy, goodness, faithfulness, dagi kapan panunutan nga kakasta, tinagapukin ni Lord. Isong aron nga ibagbaga, ada pa kapan panunutan ni Kristo nga kakaasi kung kuna na. Ada pa? Ada nga tali nagpanunutan ni Kristo nga isun na pobriwo no kakaasi? Awan, nga maapay nga isutipan panunutan ti ado nga believer. Daputan naman minsan, awang kinanag, dahil liban panunutan, that is the attack of the devil. The devil is attacking your mind. Nga kaya't nang iparang nga you are very poor. Tati kaya't na ken ka, kat ma-oppress ka, ma-depress ka. He wants to make you sad. Isu nga, kaya't na ngayayayom ti sarilim. Dagiday selfishness, greediness, dagiday kat, that's not from God. Because I want this selfish and greediness kini Jesus. Panpanunutan ba ni Jesus sinamingsan nga adot sakit na? Is that the mindset of Christ? No. Isungag panunot ka nga you are healthy. Nga uray adot pain in your body. You need to fight. Alam nyo the mindset of Christ nga healthy mindset. Amen. That's how to be victorious in this life. Hallelujah. Ado nga minti saan da nga kuan ngay handa bye-bye anda ga minti mind day. Handa nga day ado nga sa usawang mo no minsan nga negative.
Naggapuy day iti enemy. And ti madiday, sawang mo, sa kamanam na konsensya, ay, nung mabalik ko man din, sawang mo, no, ada ko maipos na ta, alam tayo, samul mo man lang, no, amo yung sawang. Pero naimurusan, kit no, ada nagdangag idaliling, awalan. So, kasi may pakpak ang balita, hindi ko kukunan na gani. Aya? Now, ulit man kaaduan the mindset ngayon aksyonan di tao, once ngayon aksyonan, makonsensya ka, kasi makita nga wrong. That is of the devil. That is not from the Lord. Kararagsak, no da inaksyon ang binanunot mo nga nagafukin ni Apo Diyos. Hey! Amen! Iso ako nakmanan, ada ba panunot na nga kakasi? Ada ba panunot na nga pobre? Awan, nga maapay nga gaputa pobre, iti palang kitam ti bolsam kat, iso ti kayat mga panunot. Nga uray gitidaka kat may imagine nga, iyo pwede ito nga biyag. Samo ko na, I have the mind of Christ. Is that the mind of Christ? No. So, ano ti duwa nga mangpadas, nga mangkontrol the life mo nga mindset. Mindset from the sinful nature, from the flesh, and from the spirit. So, anya ti mindset nga dapat mo nga i-apply, i-work out, mindset of your spirit. Ephesians 4. Now, the 20th solution, how to be renewed. So nga renewing of the mind in Christ, tibagbagak. Awan di makarenew, nuhan mong alan in Christ. So renewing of the mind in Christ. So Ephesians chapter 4, verse 23 and 24. Hallelujah. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes in the King James. And be renewed in the spirit of your mind. So in the Spirit. Amen. Verse 24. And that you put on the new man. Yung new man, di biyag mo in Christ. Di born again nga biyag mo, so di ikawas mo. Which after God is created in righteousness and true holiness. Ano di isuot mo? Ha? The new man. Your life in Christ. Hindi ka sana ma-renew your spirit mind. So nga dadya, ilaba-labang ko dadya, no, umay di panunot ko. Ura ito ba, no, minsan lagi diya taong, kitam di tao, kat minisutan da sa pangarigan, no, kitam di tao, kat sanda ka pinanpansin, umay ka da ko si panunot. Umatak ni Satanas, o kitam, minusutan da ka di, imbis nga dadya piman, hanganang nangan, kasi no, umingisong biman ka mabisin. Ngamin man yung panunot mo, balida ka na din nga tao. Oh, dagitay, no, mamay ka na rin, balida ka din nga tao, kung ako na sa tayo, in Jesus' name. Ano ko nga mo, no, niya piman sitwasyon na, baka hang piman nga nangan. O baka sinermunan ni asawa na. Oh. Amen? Baka nagre-relaki ni asawa na, hanga siya pagmimisutan na rin. Kailangan lumaban kayo dahil because your mindset is in Christ, or the mind of Christ is in you. Okay, kitaan nyo 1 Corinthians 2, verse 16. Idinaborn again tayo, timaysa nga naawat tayo, the mind of Christ. We have the mind of Christ, isungay da dayti, i-receive tayo. For who has known the mind of the Lord, that He may instruct him? Sino di makamo, di panunot ti Diyos, tapno instruct ka na ni Apo Diyos. Sawan, di maka-instruct ka ni Apo Diyos. But, paano ko naman we have the mind of Christ. Okay, kananyo ko mga meditate, I have the mind of Christ. Nag-iyanan the mind of Christ, king ka, in your heart, in your spirit,
in your mind. Tinagbalaya na in your spirit, in your heart, in your mind. We have the mind of Christ. Hallelujah. Ada ba kada tayo di kapanpanutan ni Kristo? Now, nadagi ka di kapanpanutan ni Kristo. Ada ba panunot na kunak manan nga masaksakit? Awan. Isu nga no may di kapanpanunutan nga masaksakit ka, kakaasi ka. Amumon nga hanga mindset ni Kristo di. So kalabanon di ay because that mindset, isu nga rod nga kung kunak kaduan no insan, even ti sensya, amo na di ay. Isu nga papigsaan ti pakinakam mo. Kunada. Ta adabi man day agasan lang, nalaklaka nga maagasan, dalapig sa di fighting spirit na. Nga madanda na upay nga, iaramid yo iday ayan ti bato, iday yung iaramid ya katayak, at sa balang agpagas, no mo ipaparamid mo lang de katayam, pumanaw ka di hospital. Amoy mo lang agiyang kayo day. Sama mo lang ibagbaga. No madanon akit, di pag-aramidan niyo. So di mindset na, awan di fighting spirit na dajay. Isu nga, nagrigat ka, uray doktor, nagrigat na nga agasan because ti kaaduan nga strength na ti body is from your soul. Isu nga no, napigsa jay soul mo nga, I am health, no kunan lata jay mind mo, penetrate na wano, i-manage na your body. Amun ti do doktor da ita. Adan to pa yan ti sensya nga no panunutom nga nasalon at kasumalon at ka nga talaga ko. Adan to pa yan. Amen. Tati, kaduan nga paggapgapuan, tagijay ko, akitaan nyo ka di, no adakas pangaligan, ti agasawa at naririri da, kasla masaksakit da. O kita kat mangan ka, no kunam kat, narigat ka mangan. Kasla ada sakit na. So, ang magasan ti doktor na day, because ayan ti sakit na, ito yung spirit realm. Apay nga kasla, na-ulcer, kasla, malnuris, unuan niya. Ada na naming sa nagasawa, in Maditoy. And, pastor, lagi asawa na day, in Maditoy. And then, kitaan mi di asawa na, apay nga sa, sabsabalit ti rupam, kasla na nangisit ito'y, matam, kasla na, dinisnok daw, gamhaan mo't, tag-make up mo't piman. Ngumapay nga ta kasla na disnog. Idi-interview. Apay nga ta, amupay, apay nga kastoy, ang ko mauawatan. Nagyakasay. We know nga something is wrong in the spirit realm. Ada problemam iti spirit. Isu nga kasla ti bagim kat masaksakit. Uri pa nagpadoktor yan, no hanga magasan di spiritual nga situation na, agparikat ti doktor nga mangbirok ti sakit na di. Uri iksiriyon na, mayat mo't amin kuna day jay. Kati ayan ti sakit na, iti mind. Di emotion. Isu nga do ti mag-agasan no marinyo ti panunot. Ni Sister Georgette Edi, she's a teacher. Teacher iti Baguio. But iti first nga mamit mi dito kasama saksakit. And we do not know. No, anya ti sakit na. But now, diferensya itatla kaysa iti. Ngamahamot ka nagpa-hospital. Because the word of the Lord iso tinang heal iti mindset na. Amen. So nga, nagaduti hanga mag-agasan nga tao ta di mindset dati masaksakit. Bayan nyo kami marino, awan ti sakit tinakam. Sakit tinakam nga nagbabalay, amin na din nga panunutan, han nga nagapukin ni Lord. Kailan marinyo ka, iti mindset of Jesus, joy and peace. Okay. Mabantay mo dyan, Philippians 4, verse 6 and verse 7.
Isu na di basta nagpanunutak na panglawak, hey! Kunak nga dagos. Jesus name na ito eh. Numadawa kagdang biglang in my di bangus nga mabising kagat, hey! In Jesus name na ito nga bangus ko lang ito. Sabi kagdang kati-preaching kat bangus ni mo, may. Nagapuan na ito, alakan mo ka nagapukin ni Lord. Isu nga, matatak kay Jay. Dadya lang very simple, bangus lang Hindi karkaro na gito eh. Be careful for nothing, but everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Tidak duma, hanga be careful for nothing, be anxious for nothing. Awan ko mati pakadanagan yung urayan niya. Yan. Yung mindset nga dumana-danag is still, that's not from the Lord. Because the mind of Christ is peace and joy. Isu ano mayang, aspargan madadanagan ang future, wano dagay pagkasapulan mi, wano dagay day kwa. Kailangan nga i-resist ko na in my mind. Because that's not the mindset of Christ. I have the mind of Christ, peace and joy, in love and faith. Amen. Help me to think as you are. Kung ako kini Lord, I pray. Amen. Hallelujah. Ti successful nga tao, di ma-renew, ti mind na. Ora ko naman napigsa ti pamatim, kat saan nga tutunos, si panunot mo kanya pamati awan. So nga do ti may babaga, napigsa ti pamatik. Ati napigsa ti pamati na ma-renew ti mind na. Haan nga mabalin, nga napigsa ti pamatim, kat ti panunot mo, kat haan nga na-renew. Ti faith renew na ti mind. Amen. So be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving, let your request be made known unto God. So ibagam kini Apo Diyos, madmadila ti panunot ko Apo Diyos sukatam. I have the mind of Christ. Bagam diyan. Verse 7, dito iti mangyari. This is the result. In the peace of God, yan. Isu nga, haan nga kayat ni Apo Diyos, sa kaban panunutan nga madandanagan, nga struggle. In the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds. Through, sino? Through Christ Jesus. Isungan ni Jesus, ti mangited, iti kapanpanunutan, nga adaan iti peace, or peace of mind. Ni Jesus, isungalan nyo ka ni Jesus, isungal renewing of the mind in Christ, His sursuro. Hallelujah! Isungan no adadajay. Ano yung pakadanagan nyo? You need to pray. Nga i-reveal ni Lord yung mindset na ken ka. Because tibang renew lang ken ka, jay mindset ni Jesus Christ. Another. So, anya na magpagkatata, how to be renewed? We have the mind of Christ. We need to receive, we need to believe, we have the mind of Christ. Isuan na dati yung mabayang panunot yo. Kapan-panutan ba ni Kristo rin? Yan. Ura ito pa'y mangan, kaswalgan ni mangan, kanya. Siyempre ti makan, kailangan ti balance diet nga talaga di Bible, naadal ko rin. Pero, kastoy, kailangan nagkararag ka. Lord, di kapan panunutan man nga mang control iti heart, mang control ti apisat or appetite. Tapno jay kayat ko nga kanan, iso jay kayat mo. Say. Hallelujah. Nakatulong na jay nga ng control kanya ti rawat ko ti taba. Amen. Hana kun unay ti taba. Iding karkarada ko ari. Hana kun unay ti cake. Hana kun unay ti pasayan. Makita yung malaglagip ko nga ron diadak di Hong Kong edi dila mo. In my day Chinese ngagnagan ti Michael ho kat
come with me, ada ti papananta. Idi, ada na pa namin, pandakay mi di, eat all you can nga restaurant, nga may sa kadakilan nga eat all you can di Hong Kong. And then more than 120 nga putahi ti aday dyan. So, didn't I tell you that don't eat your breakfast this morning? Kung nasa kanya ko, in bagam-angam, but I don't know. Nga dito'y tamamay. Apay amok. So, now, nga tayo di plato nga sa gradakol. Gradakol nga plato. Sumapang kami. This is it all you can. Kung na kanya, kanum ti kayat mo. So, apo, pinuno na piman pa di plato na. Siya kat, ay lang, kung amunungan niya nga putahi lang ito. So, sa kabasit kanya, medyo mo't na puno. Nangan kami. Sige. Mga maganda. Kuha na ito Talaga nga ingana tati kastoy nga oras. Mga oras. Ay, gasa mo natin. Easy istorya kami. E di ko akit, inibus na. Basta ibatim lang tali plato. Hindi tayo tamanan mga natin barbaro nga plato. Ay, so ayan. So first time ko nga rin eh. Ili ay kastoy dito Hala, napanak idente, pasayan nga dadalakol. So tinlenalak. Gasam nakakanak siguro iti hangko amuno. Basta nasurok nga 20 siguro. Hala ka lang alati rice. Hala ka nasurok nga 20 nga pasayan. Apay mabusog kamat kami ni Jay. Hala ka. Namili ko akat agrigat ti tiyan ko ni Romy. Nagaminda niya nga Chinesean. Kasi kung conform ti pang ipalanan ti tao. Ngam, dadyahay hangko makontrol the mind ko nga kuay jay. Pero praise God. Kita nyo? The mindset ni Jesus, hanga narawot ti pasayan. Yung mga anak, amen? So, itinagbaliw kanyak ti panangan ko. Anon nga iso ti berberukak, anon nga no adaba agpartita, anon nga kasi, awanon. Iso ti binaliwan the mind ni Jesus.